Дорогий денник. И шел 389 год нашего ремонта. И мы дошли до этого покоя, и зараз мы будем клеить шпалеры. Ой, что за угодно я готовы робить, аби не клеить шпалеры. Річ треба, ну мало того, що їх клеїть, це треба ось це все упакоїти, треба пересовувати, відкручувати, здимати, потім знову, ой. Поедем жить. Я зараз поеду, мне скажите. Так, почали, короче, раскладывать. Это я разобрал свой просолный стол. Там мониторы. Подставка под монитор. Вытягнули на сярэдзіну шафу. Это в огляд треба все разобрать. Это коли у нас будет уже и книжная шафа, и короче, ну, такое место звалка, куда мы складываем просто все речи. Это просто, давайте, ребята, распаковка моего працоўнага стола, что у меня лежало, вот реально лежало вместе с парами. Лямпочка, автомат, перекись, еще одна лямпочка. Это коробочка от лямпочки, там клей, осадки, эти оловки. Я не ведаю, чему у меня насенне тут стояло, але яно ёсць. Ось гадзіннікі, ручка от дверей. Это каляласка, ножницы. Ну, лямпа это для стрымоў. Ось такие вот. Колонка, ось пыл на ёй. Ось обгортка от цукерки. Это ось усё, что ось, ну, ось ляжыць, оно ляжыць у меня на столе, я працую, и ось оно ляжыць. Як бы питання, чому б не прибрати, і було б більше місця? Ну, тому що, ну, ось воно так. Так, там книги. Ну і все, ось кут. Я вже почав відкручувати проводи, зараз здаю проводи. Гардини я здимати не буду разом з карнизом, тому що не перешкоджаюсь, в принципі, клеїти. Ось, наша задача. Я не впевнений, що ми за день все поклеїмо. Але мінімум треба поспіти хоча б полову, щоб я мог поставити. Але знову же. Типу, у мене сьогодні, наприклад, стрим, я не ведаю, може і стримити не буду, може не тримається, але ж мені треба не комп нікуди знову вернути. Тобто треба мінімум до сюди доклеїти, тобто ці дві стіни. Але ж ми розмовляли з Катєю, ну, мярковували, що, можливо, ми будемо тут все переставляти, що може бути і шафа, може тут ложик буде стояти, може шафа буде тут стояти коло стіни, тому що вона якраз там улазить. Так що, не ведаю, може я вуголь одразу сюди поставлю стол комп'ютерний. Ну, будем глядеть, будем по... Тут уже не буду загадывать, будем по факте, будем ось як есть, так и будем это самое ставить, короче, и придумлять. Алька бреше. Коли я зашивал, ось так я утеплял. И я гляжу, что оно тут уже утепление так добро просело местами. Просел, Да. Конечно, зроблено. Зараз би я робив по-іншому. Ну, вже не буду я вже стіни переробляти. Може бути, коли-небудь. А мы только клей наносим. Так, ну все, подрезали 4 ковалки. Мотиков было больше, чем ковалков. Меня эти шпалеры уводят в это самое некие вар'ятства. Так, ну и все, зараз будем по крысе тогда вот так слева и направо. Я зараз поеду в Минск. Будете сами клеить свои шпалеры. Не берите никакой метровые шпалеры! Вот это не дай бог. Это не дай бог. Это 7-метровые шпалеры, все не виду. Ветру магния. Да, я гляжу на видео, я вам скажу, что мне, здається, ні холера не змінилося. Нахрен ми їх клеїли.
Ой-ой-ой, ребята. Это, до речі, Оскар. Дякую, маті, батько, за те, що ви вірили в мене. Даруйте. Таких это нервов, конечно, коштує. І это тільки самий початок. Это ось можна убачити, що там розниця з усім. Вот, тут є шпалери, а тут уже нема. Як тільки що сказала Катя, справжній філософ. Психуй, не психуй, але робити все одно треба. Ну, ви вже, як бачите, вже криху потемніло. Вже вечір, годин, напевно, 8. Ой. Были что? Ой-ой-ой-ой-ой. Нет, серьезно. А, ну. Ну, караці, мы вчора доклеили. И глядите, OSB чарговый раз. Глядите, что якія яна пакідае плямы на внутренней частцы шпалер. Ну, гэта пакуль яно не правілася, потому что толькі дзень, але калі вось так вот уже бачно, что ну, яна, короче, пробьется. И гэта вось просто літаральна вось гэта смола, якая склеивае пілаванне. Яна вось так усё прабіваецца. Тут же некалькі слоёў фарбы і ўсё роўна. Я калі шчыра не разумею, як людзям атрымліваецца USB нармальна пафарбаваць. І каб, ну, можа, колер, што трэба быў, каб быў там які-небудзь шэры, чорны, тады можа не бачна. Ну, тады так. А белая, шэрая, канешне, ну, светла-шэрая, лишь нават не белая, гэта типу, ну, так, амаль белыя такія шпалеры. І вось праз іх вот так прабіваецца. Ой, гэта пакаранне наша. Так, што яшчэ? Вырашыў не вешаць пакуль што ліштву назад вугольчыкі. І хачу, тут занадта вялікія ў мяне дзіркі. Ну, слухайце, рабіў, я калі гэта рабіў, я толькі пачынаў рабіць, это быў, здаецца, там, другі год ці які, так што зараз я сам уже гляджу, конечно, зроблена ўсё гаўнява. Я хачу вось зараз тут зашпатляваць. Я гэта ўсё зараз праклею серпянкай, ўсё зашпатлюю, каб хаця б дзірак не было. Таму што там нейкія ў нас жмукі завяліся. Я там ужо іх запырскаў, але хачу пазачыняць, і каб, можа, і ветрык, і паветра не будзе цягаць. Ой, карацей, ну, не самае якаснае, канешне. Каб я ведаў, гэтым бы, канешне, USB ужо бы не рабіў. Алька і жабуха. Оп, утекла. Граждане. Пакуль зробім з плінтусом толькі одну сцяну, тому што у барацьбе з Алевцінай перамаглі і выжылі толькі вось 3 дэталькі. Быў яшчэ унутраны вугал, і яна яго згрызла, і яшчэ нешта было. Працуе, што засталося. Тому только один. Там только одна стена. Ребятушки, мы доклеили амаль. Зараз усё покажу. Значит, одна, друга, третья стена. А вы ж четвертую не доробили. Зараз будет знову моя любимая рубрика. Мы все передумали. Значит, что? Ну, по-перше, тут все поклеили. Есть нюансы. Конечно, есть нюансы. Это клятая OSB. И знову пробивается скрозь шпалеры. Плямочки. Может быть, нават на відео і буде бачно. На жаль. Магчыма, трэба было, як некаторыя рабілі,
Ти саме ПФ фарбой, може якою помазати, тоді б докладно ніщо не пролізло би. Але як ёсць, больш у нас USB у хаті не будзе. Ну, прынамсі, яе не будзе у хаті як для унутранай работы, то бок там под шпалеры, под які-небудзь ты сам. Поставили мэблю, рассунули, все заклеили. Зараз будзе Катя зноў надо мной смеяться. Зноў наша любимая рубрика, мы все перадумали. Да, як будзе. Потому что я весь час... Дайте, разверну для себя. Я увесь час распавядаю, кажу, будзе так, а па выніках у нас робіцца ўсё па-іншаму. У нас была даўно думка з гэтымі дзвярыма і з тым, што пакой будзе вуглавы. Ой, вырашылі, што гэта нейкая фігня. Хутчэй за ўсё мы зробім вось тут дзверы уваход у пакой. Гэтыя дзверы зашыем, а вось гэту сцяну, яна як бы не цэльная, там няма бярвенняў. Там вось такія вось памяці, можа хто глядзеў апошнія старыя там відосы, вось гэтыя дошкі, там унутры пуста. То бок бервяно вось скончваецца тут, і бервяно толькі адно вось знізу ідзе ўсё, а тут гэта ніша па суті. То бок самаробная сцяна да нас, вось гаспадары, што тут жылі, яны вось зрабілі такую самаробную сцяну. І мы хочам вось гэта зашыць, гэтыя дзверы, а вось тут зрабіць арку. І як бы будзе кухня разам з калідорам. То бок гэта не студыя, тыпу што пах з кухні будзе ў пакоі праходзіць. А гэта будзе якраз такі... Тут у нас усё яшчэ камуналка. Вісяць гэтыя клятыя ручнікі і сохнуць. Да, добра, я тады адсюль здымаць не буду. Буду здымаць адсюль. Ну і ўсё. І будзе ўваход там. То бок гэта будзе недзе арка. Атрымліваецца... Я думаю, што недзе вось так. Там, дзе выключальнік, вось перад ім яшчэ вось дасюль, то бок где-то недзе вось такі, вось такая вось арка будзе. Я думаю, каля метра гэта атрымліваецца. Вось. А тут, вось ад печкі да сцяны будуць дзверы. І пакой у нас атрымаецца роўны прамавугольны пакой. Вось. І вялікі прамавугольны пакой. Разумееце, замест таго, каб рабіць дрысню з гэтым кутом нейкую ідыёцкую, вось мы перадумалі. Дык і таму, што вось што перадумалі, ўсё роўна гэта будзе зашывацца, значыць, ўсё ж трэба тут задзелваць у адным стылі. Так што прыйдзецца чакаць, пакуль мы зробім нейкі там праход, нейкія паставім дзверы, зашыем сцяну, і толькі тады можна у нейкім у адным стылі гэта ўсё будзе скончыць. Так што пакуль яно пабудзе такім. Так, карацей, пайшлі глядзець. Катя сказала, што там ёсць памідоры. Філіпка, ожыхна, так, а нібыта цэлую ноч на двары сядзеў. Так, тут Катя кажа, мяска дала, дык яны як дурныя туды-сюды бегаюць у хату, думаюць, што яшчэ дадуць. Але ліміт мяса на сёння скончаны. Всім здароў. Глядзіце, это я знайшоў для Алькі мячкі яе. Цяпер яна хоць гуляецца. Давай сюды. Даш? Вон тай. Дрында не дае, она бегае. Але любіць, калі кідаеш яе мячкі. Она зараз падурыцца, а потым дасць. Ну-ка. Не хоча. Потым кінем. Кажа, што ў нашым травяністым агародзе ёсць... Яна ўбачыла нават памідзюры. Глядзіце, сапраўды. Памідзюр. Глядзіце. З таго раза, як я вам паказваў, вось былі кветчыкі. Глядзіце. А? Та ты шо? Вось гэта я разумею, канешне. Это будзе справа. А що з бульбай? Бульба, толькі бачна, що он фітофторыя пагрызла. Шмэга малая. Дай мячик, дай. Шманделка малое. Все, не буду гуляться. Ну что, Пилипка, все поглядели на тебе и сказали, что пришел час тебе чухать. Спочатку подшухать, потом помыть, а потом еще раз подшухать. Ну, дядуля. Все пообразать, все это колтуны. А потом еще молодую зловить. Так само помыть. Дед.
Тут даруйте, у нас світла маловато, ну але ж повинно бути бачно. Ну что? Это самое, собачья опека повинна это самое, до нас приехать. Здекаетесь над живёлиной. Божечки. Какая бабазя. Трясется. Ой-ой-ой-ой-ой. А что это тут отбывается? У нас что тут? Конец света, ты что это? Ой-ой-ой-ой-ой. Ты ж так все, только что так у всех и стало, караул. Ну, некоторые она вот крыху стихла. Жах. Это что, помытый Пилипка? Ну-ка, стал у 2 раза тоншейший. Бурзиков. А что у тебя там висит уже? Ой, божечки, божечки. Шмандек ты, малыш Мандек. Дядович. Ну что, it's time to gas. Зараз попробую разобраться. Значит, у нас будет вот такая трехкомфорочка с крутелочками. Это, напевно, не. Это, напевно, выключено. Ой, тяжко разобраться. Значит, тут написано, что тип газу природний. Есть, як я розумію, форсунки. Є декін'єктор таблосу. Table for the choice of the injectors. Пробую разобраться. Так что поеду сегодня баллон набуду, пустые покуль. Може одразу і заправлю. Так, не дуреем, барбазеки. Що ми бачимо? Я приволок баллон. Ну там такий цікавий момент, що набув-то я новенький, а вони якби міняють. Вони не заправляють, вони міняють. Поки на медалі заправлені, я таки показую, вона каже, блін. Каже, блін, у вас такі пригожі балони. Кажу, ну, скажу, тільки ось крами. Каже, тут прям таких чистих у нас не буде, так що я вже... Ну, я був готовий до этого морально, что не будет этих самых, ну, что там, певно, не будет пригожих баллонов у заміні. Так, тихо! Туринди. Як приїдеш, такий дурдом. Що маємо? Ми зараз я це все прибираю і худше за все буду виразати зараз подварочну панель. Так, ну-ка. Вы собрались на улицу. Hello, на вулку. Ну идите на вулку. Значит, ось варочная на 3 комфорки. И она майже квадратная. Мы, певно, ось тут будем ставить. А як ставить, чтобы зараз это все займається, там дошки, я роблю, ну, виразаю дірку відповідну і туди уставляємо. У вас що там, некий психоз відбувається сімейний? Так, а як я ще дитя повинен реагувати на гуки? Так, ну і балон. Буде, ну, це, я думаю, часово, поки кухня у нас тут, потім кухня буде в іншому місці, і ми все будемо переробляти. А зараз поставим тут і все, буду виразати, буду показувати. Для того, щоб поставити балон, не так шмат і треба, насамреч. Сам балон набити, заправити. І редуктор, це для переход, типу, з балона на шланг. Шланг прикрутив і все. Балон включив, подача пішла. У розетку уторкнув, как бы подпалилася іскра, і все буде добре. В принципі, і все. По коштах, умовно, как вы у себе дома подлучили газовую, это самое, ну, я думаю, вам треба набыть там ті газовую плиту, ті варочную панель, это уже в залежности от того, что у вас там густы кошты, махчимости. Баллон плюс уся эта порнография, коротею все разом 150 ре. Баллон сотка, газ, 27 литров газа, 18 рублей на вот просто на этой газозаправочной станции мясцовой Новогрудской. Все, там жонка. Все, я телефоную в опеку. Молодая женщина не справилась с детем. Треба замасовать.
Теперь у нас стужка для ущільнення. Я не ведаю наконт того, що люди так роблять, типу, що древа. Що у древа, типу, у драўляныя столы нібыта нельга, напэўна, выставлять такие панели. Тому, что там, буду спробовать, колено будет нагреваться моцно, тады можно будет просто снять и чем-нибудь таким яким материалом ущільнить, правильно? На гэты конт я не пераймаюсь, потому что мне здаецца, что все... Так, один ножницы. Я думаю, что все шмат хто робіць драўляныя сталешницы, яно не павінна награвацца так моцна. Тым болей, калі яны так пераймаюцца наконт того, што яно будзе награвацца. И ты уйди. А ушчыльненне ж таксама з такога типу полістирола нейкае. Бо яно ж тоже таксама ж добра гарыць. Так. Как оно будет стоять? Я еще не мерил. Зараз померую и ничего не станет. Не дорезал. Тише это. О, ёкарный бабай. Так щільно, что... Йоу-йоу. Не дорезал? Не, все ок, все щільно стало. Ну, то профи уже. Это... Хуторских дел. А? Хуторских дел мастер. Что робить? А что робить? Так, это например, тут это прикручиваем. Блин, прикольно видится. Ну. Там есть для того, как оно просто не просто будет стоять. Ось такие штуки снизу там вкручиваются, и она будет типу снизу упиваться у дошку. И таким чином я притисну зараз плиту до стола. Ну, типу, по их картинце столешница повинна быть ніжей. Але у меня тут... Ой. Слухай, колір як твоя майка. Криху світлей. Ну, Что ты макаешь? Не понял. я пакуль не зразумеў твайго генія. Угу. Ну, хай будзе так, що фісташкавы нейкі. Ореховое наслаждение, ребята. Окей. Ну, добра. Так, адразу я вырашыў замяніць фарсункі. Это значит, что вот гэтыя залатнічкі ўнутры, яны зараз стаяць для умоўна на падлучэнне да газаправода. А для того, каб працавала ад балона, тады трэба падставіць вось гэтыя. Калі я не памыляюся. Ну, там так написано мінімум. Ну і па логіцы ад самага маленькага 50, 65 і 82. Ну, адпаведна, маленькі, сярэдні і вялікі. Зараз буду круціць. Галоўнае, каб нічога не бахнула. Так, это я уключу. Тут, здаецца, нідзе нічого не пахне, потом я яшчэ мылом праганю. Я не ведаю, наколькі шмат трэба чыняць балон. Я не зразумеў, што газ ідзе, не ідзе. О! Типу, напевно, треба був час, каб пройшов газ. О! О! Іди гляди.
Радость в доме. Ну, это самое, вот это великий комфорт, конечно, лепить. Ну, может, такая и треба. Ну, можно и робить менее. О! Ну, такие слабенькие. Не, нормально. Что за суд? Офигеть, ну, слухай. Холера цивилизация. Точно. Ага. Ну и все, зараз я тут покуль проверю. А то, что вот так висит, это безопасно? Кто? Включается. Ну, это я зараз как на автовыключение. Так, ну там треба них з розетками придумать. Можно запалками подпаливать покуль. Ну да, запалками. Ну, блин, класс. Слухай, виглядає неблаго. Так по крысе возим. Зараз просто что поли заросли, І это самое, не так шмат камянёвось, коли, наприклад, осенью ці, весной. а это все позбирать урожай. Коли позбирають урожай, тоді там уже буде камянёвшина. Так, треба було ближе під'їхати. Карацей, пакуль ось такія справи. Я хотів хутор зрабіць. Мне здаецца, я уже тыдзень таму збіраўся зрабіць хутор, але у нас тут пачалась цэлая гісторыя. Я не буду доўга распавядаць так у 3 словах, карацей. Я же прапісаўся тут у мясцовай паліклініцы, каб трапіць да тэрапеўта. Потым вырашыў, што трэба ж прайсці Пальку не бачыце, скуголіць. Хоча на двор. Можа, чуе каго, таму што здаецца мне, што журавлі лятуць. Это самое... правы, ну, пасведчанне вадзіцельскае трэба было зрабіць. А для гэтага, карацей, я там і выпіскі з Мінска прыйшлі, і да тэрапеўта. Я тут і хадзіў на ЭКГ, і кроў здаваў. Потым мне сказалі, што для праходжання, для того, каб прайсці, я ж распавядаў у мінулым відэо, што трэба быў пін-код. А пін-код, карацей, аказалася, што мы яго згубілі. Нема яго ў хаце. Яго нідзе няма, ўсё. Потым аказалася, што без пін-код не адновіць ніяк. Хто не зразумеў, пін-код ад ID-карты, то бок гэта пашпарт. Замест пашпарта папяровага можна зрабіць пластик ID-карту і няма, все, пін-код згубілі, все. Яго не вярнуць, толькі замяняць картку. А ў мяне так трымлівалася, што 20-го умоўно у мяне скончваюцца правы. Я за месяц да гэтага пачаў усю гэту справу і уже не паспяваў, таму што там на медкамісію мяне запісалі летней праз 20 дзён. І тут гэты пашпарт, я не магу нічого прайсці, і, карацей, такая валацнюга пачалася, а потым неяк мне, карацей, атрымалася мне прайсці. Былі тут і паездкі ў Мінск, і пошукі гэтых пін-кодаў, і ездзілі і падаваліся на новую ID-картку гэтага аддзел па міграцыі, там, ну, там, дзе пашпарт і стол, карацей. Ой, справа просто одна за одной. І праблема ж ускладняецца ўсё тым, што адлегласці, што мы як бы мы яшчэ і не тут і не там, на 2 гарады жывем, і нешта ў Мінску, нешта тут, і ты як бы яшчэ такі у падвешаным стане, і нешта трэба ехаць туды зрабіць, нешта сюды, і, карацей, поўны вэрхал. І вось толькі сёння атрымалася, я нарэшце атрымаў пасведчанне. Учора я нарэшце прайшоў медагляд для пасведчання. Хто не ведае, там цэлы медагляд, там трэба усіх дактароў прайсці, розныя лоры, атарыналарынголагі, акулісты. Трэба было рабіць выпіску з мясцовай, значит, паліклінікі, запыт адпраўлялі ў Мінск да нарколагаў, да псіхіятраў, то бок там на Бехцерава, вось гэты ўсе паперкі, ўсё это вярталася сюды, усе адказы былі. Карацей, там цэлая справа. Я аббегаў, што я тут толькі не аббегаў, па факце нарэшце атрымалася, і нарэшце я атрымаў пасведчанне, і атрымаў яшчэ такі момант, што, ну, добра, што спытаў, і пасведчанне вадзіцельскае на беларускай зрабіў. Таму што, ну, аўтаматам даюць іх на рускай. Я папрасіў, кажу, давайте мне на беларускай. Зрабілі на беларускай. Вось, усё атрымаў.
Ну і ў прынцыпе ну гэта заняло шмат часу, гэта прям было шмат часу яшчэ тут у нас маці моя прыязджала тут і справамі займаліся, так што нават пастрыміць не мог, і карацей это самае заваліла справамі. Што яшчэ, заходзьце ў тиктокі, заходзьце ў Instagram, будуць спасылкі там, дзе я выкладываю штодня, выкладываю 1 ці 2 новых там відосікі такі караценькія раблю, гэта не нарэзкі з хутара, хутар асобна здымаецца вялікі, а гэта не нарезачкі, это асобныя відэа. Я раней пачаў іх у YouTube выкладваць, але я ўбачыў, што хто бы што не казаў, але YouTube, як толькі ты пачынаеш выкладваць шорцы, асноўныя відэа просто вылятаю ў трубу. Так, там на маіх там 1000 праглядаў гэта можа асоба не бачна, але я бачу, што як толькі ты пачынаеш выкладваць шорцы, прагляды ідуць, ось так просто у нуль. Таму я просто каб там яны нам, мне здаецца, не нравятся тым маім гледачам, таму я все-таки я не буду закидывать у это YouTube рылсы, это шорцы. У TikTok і Instagram закидываются маленькие відэа, таму вельмі буду рады, калі зойдзеце паглядзець і подпішыцеся, і там будете писать каментарый, потому что я там намагаюся нейкі не супер, там можа не супер тиктокаўскі крутой контент, але нейкія такія караценькія відэа нашага жыцця, быцця, нейкіх думак і прыкалдэсаў. Ну, в прынцыпе, ўсё. На сёння ўсё. Дзякую вялікі, што даглядзелі гэта відэа да канца. Дзякуй, што ў прынцыпе глядзіце. Дзякуй вялікі тым, хто падтрымлівае галоўны мой асноўны гульнявы канал. І часта вядома, што закон гэтай падтрымкі падтрымліваецца і ўлогавы ягоны хутар. За гэта вам вялікі дзякуй. Вось, усё. Дзякую яшчэ раз, што даглядзелі. Ну і чакаю вас у наступных відэа.